Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Shillong Sports Association dangshen kala shimya karai suspend shwa shisnam kanti ya ka kanhon yelek kai ka Malki Sports Club ka SSA kala shimya gane karai hadien bala thung ya ka komiti bakarpang ka bakantup ya ki laingut ki dkhot na ka SSA bat arngut na po ka Meghalaya Football Association karai jong ka SSA ban suspend ya ka Malki Sports Club ka dei halor ka jingkeno ba wei na ki reu pai ba ulah hiar bet shamadan ka Jawaharlal Nehru Stadium Polo ban show ne khatakti yo referee hadien balakot ka jingya khun jong ka semi final jong ka Shillong Premier League Arjar Khatpra eliminator persya ya ka Rangdajit United Football Club ka jingya khun ka balalong ha ka arpo tarik urisau Arjar Khatpra ha ka baka Rangdajit United Football Club kala job da argol lakawei ka khubor bayajan bat ka SSA kala yathu bakani ka rai jong kani ka kunhun bakarpang kalong balada ka Malki Sports Club ka kwa bakan yakhun biangpat syakalampung yelek kai ka Shillong Premier League house name Arjar Arpo kan hap bakan siu ya ka kuna ka balong sanlak tingka syaka SSA balada kam siu ka Malki Sports Club kan hap ban sedang yelek kai biang naduk ka kerdan ka bahatrai du ka lempung yelek kai lani ka lower division jong ka SSA nak wansi semak untuk kanda ya ke di kedon dalam ganti punya football anda berharap ini berkait ini sisa tahap bersuspend doa kemalki de karun garul football ini kalau bang sa suspend sistem lalu kesini pejah lalu berdekut senang bobot kemudian berdekut pada kendang berlaja bagamalki kandang continue biang berarti Shillong Sports kan sedang nak ke fourth division. Alor gini gege kemalki ka appeal. Ban review ya ke decision. Ba ka bakat duk ke council ka. Belum lo daga way committee berit. Habang indan tag independent members bandar hit banyak bahai tagi berkhot. Karai jong ka Shillong Sports Station kata ka jinja kata ka show kata ka berkhot na pai bah kay hap na kami hap kat kumka punishment ka baai persya kemalki ita komiti hadin bila show ila pai lut na berkhot bakot pasla bandut dabai berkhot siamba mnalen ba kalaja but Yaitu bahawa pi bawa nak kalau ke press pi tinggal ngai pi don ni kali kuat ba ladang niat dah kumbe ke jengkelingan mi kumu Shillong Sports kat tu tek iru saros lahap iban le te ini komiti hadir bila pai imla heban ya like ya kerai ya kepala dewan lahap sim dia kata kerai ban suspend dia kebalki dulu kasih ke bajah ada berdekut kau senang kubur but Kasipan kelai tay komiti, sipan kelai kerai ba ladak ke Malki, kekuat bansong biang apa Premier Division, hau Arjar Arfo, kalau benar kemtah kerja bahkan sedang nak ke Fourth Division, tangba kedai bansiu sanlak tengah, kum ke punishment saka association, kalau berbetul nak Premier Division, harga kerja bang sedang ke Fourth Division. Tambah kali bersih yang terkesan tentang tadi tinggal lagi. Kini kali long bang consider ya kan baka Malki kali ka klub belarim bahan Shillong Sports Association barkai kita belum kabla kontribusi pun kadang-kadang ni rai kini bagi syak ka bah sistem arko kan jelek bang ka SPL dan bah bansiu tak fine kini long consideration kali long sanlak hoi sanlak tigla yang menjur em kata ka takas ka ja kasi bing faal ni syaka Malki kani ka sanlak ru kabang irai kani mut 100% kani sanlak 4% sanlak nai kani tu free syasyo namata ka jing sumar ka jing ju tu si kan bar ba kani 4% ban kani pisa kan lej ba ngin hap ban develop ikri free kambun syu ngin a syu coaching kani kitai namata ka jing bet jong football jong ka
Islam sport sih. Kapan kau kalau kena bawa referee tu beliau. Tu area Suman berbaklah kalau Suman. Always if approach ke jong pai ya referee is always an unsung hero. Lada ulek bahkan lu kan nurung dan batap ketih referee. Baru ulek sendiri orang dia on show ben. Terai ngim kuat balik itu dah details. Kadi suspendnya kamal ki kedai nomor basyo referee. Kalau bolong pakalah tau. Pidan dikiwe tigilat baruan sini. Mende berpini syok nama view referee. Ulak bakal tu. Pidan syok view referee ngilai isu ni. Mende ke. Jadi baruan tak kuih ganti ke mende ke. Ini saya kami kandung jahil. Kami tam nilai daily ajian kompleks apa KR. Rasa tamu beliau kuat heban pentut penjahat. Kemana le PBUI ngam cek pidan yang motos ni. Kat ketu ke fencing banki. Pakai mentas dah. Mula. Pakai mata minum lah. Bukan tak pakai. Dah tu si kikio anu boleh ikut. Kikio dah pakai dah jelek. Dah biasa kita cepot dah lah. Apa mata minum lah. Jadi ulah kata dia kira bu. Jadi kili ngimpul siang ngimpul sim ni gila. Nanti berpek. Bah kira free jungi kini mahap aku begitu kisah. Kini mahap. Hakawai pat gabenta ka Shillong Sports Association kalapan krek menta ban pelong pat saya ka jinglek kai football under 18 kaban salong hakatayo ba arjong benai jemmang menta usnem arjar khat khandai nakaliang gipor penya jong ka SSC kila pentip ba ka jingya di ya thiet ya kirang ya lek kai garang ya shakhmat bat ki club kila ban shim ya ka form shwaban kot ubnai yayong arjar khat khandai Interclub transfer ngilang dia form transfer form ki club ki players ki buat ban dia bujuri klub blok matang senam gila pentit di form ngin nangkut untuk benar April dia kalau ya dengan sedangkan dia ke under 18 how benar ini Kili ni kuat sekali kan nak jangan jongi ru ali spin yarap dem ban batai kan marba hajing syang yang akot renewal nam taki affiliation di club ti jing syak lakun kama kedan marhani ke election ti is ngin syak minta tang si Setiap bagi di klub ni request di klub dengan affiliate no mar bolakut kepor itai di jing request dengan jungi isyak lakut adu arfutrik isyak lakut nai arfutrik lakut jung feb terma dan no election ni kita di bon mi phone yang dan election di mentar lakut election dan isu ti kerpat di klub non renew no kan